Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamausanram Constituency muba HM Sangpliang ringkat UMDC Kathain muba Alvin Saukami kilalek ban ai mersiam ya kinong tre Kamausanram CHC kabalapan bait da ka office jong BDO Mausanram block kerpang ya kiripaj ba kibalawan ai inject tika manyada na unew klam COVID-19 kabalong mentagasngi Hamausanram CHC kini kibai inject tika kikinthop ya kinong tre bala kinong song dukan kinong song yaw bar kinong nya kali kumjuru kiru tumen dulakin jo sa kasawsan senam kakarta sa jrong sebentar step ni adon hang ni ha kasi si Mausanram rengkat bat ngai idon i MDC idon i BDO idon i doktor rengkat bat UOC ngiawan ni ban yadon bedalang bat ini kiparlok barok ke yang lain hang ni kiba wan ban shim ya ka vaksin benasi te kumki nomi khmat nakaliang jonga ban nakaliang MDC ni kwa bangin I'm sim ya ki parlok nong sok stong barok ha kani ka than jungi ba hakum kani ka por ba une uknyang jingpang udang kiu sidang kiu man kasni ngidon kam bangin yada yalade ngidon kam bangin shim ya kani ka vaksin nang ba kani ka vaksin kan yada yangi baro na kani ka jingpan nakaliang jonga nala dep shim na do santarik jong upana April te ya ka second dose jonga ngadai ban shim hakatayo banwan nakaliang MDC ila shim ya ka vaksin matakasngi ni baro kum ki jong i OC jong BDO ki doktor baro kila dep shim ka vaksin nginda kwa ban pensyai mo ipat ba kimde ba pindon kano no gajing atatien lani gajing songting ban shim ya kene vaksin bangi don kam ban yada ya lade mata ba kane ka vaksin ka bala dep test daki expert ba hadu menta menne empat don kano kadau ban ong ba kane vaksin kan thau da kui terukong jingpang bani kan don kano no ka bos efek ke nomor kata panyada yelade ya kayeng kasem bat ya kasinong ka thau berboy kentu ya pi baro ipai ba nong snong ba phin sobha ba phin yelej seki jaga sumar omdei tang hapo Mausanram CHC ngidon hapo rungku aga PC ngidon po dangar CHC ang tang kidon de ki jaka kiba nakaliang i video ila penbej kiba la ai de kitarik tenga kwa ya pi ba phin sobha pej na kidu kitarik hangno ba kidon ki program ban ai vaksin sobha ya lej chakidu ki jaka ba phin ai ki vaksin yelade bat kumjo ya kiba hiyeng hasam ya kito kiban dap khatras net seneng ka sarkar kan sapenmi ya ka odar hapo sising asngi ba kito ki paralok ki para ki badon khatras nem seneng ki sayo ya ka benta jongki hakini isni banwan te kumalong mentasi ni ai lat ya kini ki frontliners kumadong no kinong song dukan ki banyak kali ki bakamai ba kiwan in kontak borbor bersifat ba yaki don kamsa ban ai kajing ada sebatasi ni yang lain ni lang bat kini ki parlok ki badai ki frontline workers se ai kublei yaki baro ne for flexible ngai ngo yublei ba hadu mata hakani ka khai gendongi bangayo ka report ni doktor ne kampadon kuno ka serious case hadu mata but hakum kini ka por nakaliang ka jongaru nasawan ban mi sikmat ban ai kani ka vaksin namar bang susu baditang da kani ka vaksin bala banyada ya ka jimpur jung ni nang pam COVID-19 na tentu jadi ki paiba jong ka Mausanram constituency ru ba kinyami sikmat hamtam di kumbalong mentai ya ki sok san sinem telor ban ki front workers ki frontliners bakinwan ban ai kani ka vaksin nakaliang ka jongang ala da bai mtaki bat kini ki frontliners ki badal na hangiru kidang ai ka vaksin mata
yang kentil pi baro bagi nemi sekemat bat mangasuto bat di tang nak ni kalan bagi niada union yang jepang tang ni di kentil